Hello, ma'am. Mami Paulina. Ayan, happy birthday, ma'am. Ayan, nakita nyo, ma'am. May surprise po. Happy. Yan, kitang-kita, ma'am. Alin na kayo, ma'am. Alin kayo dito, ma'am. Happy birthday, ma'am! Yes. Ma'am, sa ano po kami? Cheryl Bajun online gift shop po. Yan. Ito po yung pagmamahal ng inyong mga anak. Galing kay Sir Yes. Nico, Ma'am Janice, saka si Ma'am Cathy. Yan. Actually, may letter po sa inyo. Mamaya basahin po natin. Yan. Ma'am, baka gusto mong tignan muna yung mga regalo sa'yo. Wow, see? Oh. Kita mo yun, mother? Mother, tignan mo to, oh. May nag-aabang na tigi-yellow. Ito munang flowers. Ma'am Paulina, of course. Yan. What's your name? Ganda? Precious. Kaano-ano mo si ma'am? Lola mo siya. Okay. May dala kang flower. Bouquet of flower. Sa akin na lang yung pira. Iyan. Iyan. Ma'am, oh, may regalo sa iyo ang apo mo. Iyan. Oh! Tabi kayo naman to. Ganda. Okay, anong sabihin mo sa'yo? Anong tawag mo kay grandma mo? Ha? Mami. Okay. Anong gusto mong sabihin kay Mami? It's her 65th birthday today. Iyan. Mukhang may pinagmanahan itong sis. Ganda Nagmana kay Lola. Iyan. Pang meron pa. Of course. Yung special naman na nasaan yung mga anak din yung iba nandito, sir? Okay, sige. Iyan. Kaya ka lang Anong pangalan ni sir? Richard. Sir, tingin ka muna rito, sir. Ayan. Sir Richard. Mukhang mas maganda yung regalo mo ngayon, sir, ha? Kesa dun sa nauna, ha? Wow. Bigay nyo na kay mami, sir. Oh, wait lang. Siyempre, bago mo ibibigay, sir. Sir, bago mo ibigay, sir, kay ma'am. Message to your mom. Happy birthday to my mom. Thank you for everything. Good health. Yo! Malambing ito si sir, ha? Nagmana sa kalambingan mo yata, ma'am, ha? Ito lahat yan, mga mabait yan. Mababait. Yeah. Lalo na pagtulog, ha. Ganon? Sige, pagbigyan natin si ma'am birthday niya. Hindi nyo napansin, puro pink and violet. Favorite nyo daw po yun. Wow! Bakit, Isa ma'am? pa, may isa pang surprise. Ma'am, bakit pink and violet? Okay. Ang galing, ha? Yan. Siyempre, hindi pa nagtatapos dyan ang surprise sa'yo ng inyong mga children. Yes. Kadami-dami lang. Pinagpapala ang mababait. Yan. Siyempre, hindi kumpleto ang birthday pagka walang cake. Yan. Also, your cake is color. Yan, with your picture in it. Yan. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, ma'am, sisindihan ko lang muna. Medyo mahangin kanina yung kamay ko na. Mainit ito. Yan. Wish muna, mami. Wish. Alright. Wish before you blow the candle. Yay! Happy 65th birthday, mami! Iyan. Siyempre, basahin natin yung message. Pwede kaya. Would you like to read? Kami na lang ang magbasa o kayo na lang pa? Sige.
Kami na lang, ma'am. Ano? Okay. Tissue kami na. Okay ka lang, mami. Ayan. Okay na. To my Dearest mommy. Mother of Yeah. Happy birthday. We love you, mommy. I will always Ask God. ask God to give you happiness, good health, and long life to enjoy because you deserve it. Thank you for everything you do for us, up to your grandchildren. More than you could, taking care of my baby and me. More blessings to come, mommy. This wishes in your birthday. So today is your special day. We want to make you feel, even if we are far away, you can feel our love. We love you so much, our best mommy. Happy birthday, mommy. I love you. Love you too, Janice. Yeah. In-expect mo ba to, ma'am? Okay. Pansit ka na. Salamat sa mga talaga sa masaya ka naman. Masaya po ako. Anak ko lahat-lahat. Yeah. Oh. Ma'am, do you mind sharing us? Bakit, ma'am, ano nangyari? Okay. Well, thank God. Survivor na po. Diba? Yeah. Praise God. Okay. So, yun. Second life. With purpose, kaya may second life. Yeah. Hanggang 200. In Jesus' name. Yeah. In Jesus' name. Okay. So, nasaan sila, Sir sila, Ma'am Joy, Sir, Ma'am, yung mga children? Okay, sister. Alam na alam, ma'am, ha? Yeah. Yeah. Okay. Okay, ma'am. From Cheryl Bajon and Gift Shop, we wish you more blessings and happiness in life. And God bless you. Thank you, ma'am.